ogu abahagizi b'enyamwingi babiri bamutegerereize mu district ya Rwengo omu town council ya Katovu kandi aha niho bamwihire omu runyerere rw'emotoka nyingi munonga hamwe na za bodaboda batyo bakaza Lyantonde. Izoba lyanyu mwabaziyo harihereza rikwetorora Lyantonde kandi amagomborera munana gona agakora district egi agarabiremu arikutera jambo hoteireho n'okugambaho n'abahagizi be okumwesiga 2016 by'okwa mushanju omwaka ogu bakatera reini ndingwa munonga omu mugongo gwe bakamwikiriza akaba omu nyeshengerokazi akabakiikirira. Nabwanyuma agambireho n'abanyamakuru kandi yayebaza abantu ba Lyantonde habo kumwakira n'amaani maingi na rukundo nyingi omu district yona hahi yaba naraba. Ho natandika n'emotoka nke munonga k'emotoka nka 50 konka kutwaza kuhendera jane yitu yona kuza kuruga omu district twabara emotoka 107. Dr. Katushabe najangu nuwe muntu wenko kubasa kureta entunguko mu Lyantonde ahamwe no kugitaha mutindo na okutungura nasho kureta entunguka omu district yite ya Lyantonde entunguka neba ekwaterine na ebintu ebikuteta amagara gaitu kuba marungi nkameizi nk'ebyamagara amarwariro amashomero g'abaana atiyo niko kuraganise eminyeto kwari kwija kureta hemishomo erikwija kubayamba omu bintu bitari bimwe na bimwe oteireho n'okuhindura enteekateeka yabo okutwariza hamwe. Wakora sabuni for example nka project ndi kubagambira ejo project ejo sabuni nebasa kuretera entasya kandi wori omuhingi ningo oli omulisa ninza guma nindeta different teachers ninga abakugu abakumanya ebikwatene nebyo buhingi ninga nebyo kulisa. Omugandi Mayor Richard Byarhangor Mayor wa Bushenyi Shaka Municipality arebekere ha office za NRM mu Bushenyi arikwehandikisa okuza kuronda entebe heyo bwa Mayor Shaka Bushenyi Municipality nshuro ya kabiri okuza kutereza ebyabaire bimuremere. Ninye mbere ndi omuntebe yo bwa Mayor ubu natungire 2021 ati nabana maremi yake ibinkozereho bingi nabwa departments zone. Mayor Richard Byarhanga choboreiro kwagerizeho okurebeka ngu yatungura omutindo gw'ebyo bwegese hamwe n'ebyamagara omu Bushenyi Municipality omukurabira omu kanso aho kuba mbasize okumekinga shuwa ngu Bushenyi Shaka Municipality mu byo bwegese ya nambe mu mwihangira abo myaka ejetano yona operative byamagara abiriho impinduka mpango munonga ombikwaterine n'enguto za municipality. Richard Byarhanga nagira ngu zenguto zabo nimpigiza ndabeho zine wanteganisa konkati kanso kahinguza bumwe mu resolution zo ziyakoze zamani no kugira ngo tugire burende yitu Bushenyi Shaka Municipality kandi yitwine ituyambire kutereza enguto zito ogu naraganisa nkwara heze kuzo mu ntebe ogundi murundi ayetebekanisize kukorera hamwe na bagenzi be ahabo burungi bwa municipality ya Bushenyi Shaka aga Gashakwa Bashir Karema na Olivia Nansasira bwa Tayar West.